Mayap at magrasyang bengi po kaya katamongan. Siklod tampo bang pangadyan ing orasyo imperata laban king COVID-19. Itamongan po, kilagyo ning ipa, po ning anak, po ni Banalay Espiritu. Amen. O mapamakalulu ang pon mapagmalasakit tayo pami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi kaya ka ing kambilan, at ingatan mo kami. Ulo mong gamat, ing takot mi sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la, ring taong mitutukan, maninton panulo, para kaniting mga kayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi lar sablang lilingap ka ring mi salunan, ban makasuyula ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalamok, lak kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo ring lilingap karela, pagkaalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayang loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos, emo sana pisauling aklis mekera, king kagulangan mi, nune bagus mo kaming ikabus, kisablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyo ning ipaampo ning anak po ni Banalay Espiritu. Lukulok tamo po. Kambeda po rin kaya katamong sariling panalangin, kapag nasan at kayadwanan kaniting Santa Misa, iabetala naman po, ring panalangin din kaya katamong makatuking lay sponsors at mass offerers. Para po ka rin kaya katamong lay sponsors kaniting Kabengyan, Agnes Canlas and family, Lani Quito and family, Carlo and Marisa Ong and family. Para po ka rin kaya katamong organizations and ministry, officers and members during marriage encounter, din kaya katamo pong sectoral group, para kaniting Kabengyan, din kaya katamong kaparokyang PWDs, or persons with disability. Para po ka rin kaya katamong mass intentions, kapasalamatan ng Mayor Teddy and Mrs. February Tuma, Chris and Rona Gomez and family,
Jose Pepe Hizon, Belina Katigbak and family, Edgard and Lourdes Pineda and family, Ryan and Zel Martinez and family, Ronald and Agnes Lau and family, Paz Demirca and family, Sunshine De Castro, Mr. and Mrs. Danilo Macabali and family, Special Intention ng Deeds and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Calma family, para King Aldo ng Quebaitan, Laline Santos, Father Renato Sabile, para King Safe Travel ng Maria Kazmir Azurin, para King 60th Sacerdotal Anniversary ng kakatamong Archbishop Emeritus, Lubos Kagalang-galang, Pasiano B. Aniceto Didi, para King Complete Healing ng Elmi Ronquillo, Speedy Recovery ng Angel Fajardo, Remedy Mateo, Angelina Lizing, para King Caladwadari, Natividad, Nelia, Estrelita, Domingo Senior, Lizel, Erlinda, Domingo Junior, Leopoldo, Juana, Giancarlo, Joshua, Apolonio, Maria, Juan, Agapito, at Ding Sablang Kaladua, King Purgatorio. Paganakapu, para karing kaya katamong Santa Misa, karing tutuking Aldo, December 24, 2022, 5:30 p.m. po, ing pamitipon daring malapatron King Pacho, alas 6 na po ning bengi bukas ing kaya katamong Lubenas Pasko, at ing kaya katamo pong misang may tinis, maganap ya po king alas 8:30 ning bengi. Apin po ita ing kaya katamong Christmas Vigil Mass. Para po king Aldo ning Kapaskuhan, December 25, 2022, ding pong kaya katamong misa, alas 7 ning abak, alas 8:30 na ning abak, alas 10 ning abak, 7 a.m., 8:30 a.m., 10 a.m. apanimuna na pong Reverendo Padre Oliver Yalong. Ito pong alas 6 ning bengi, ing tauling misa king kaya katamong parokya, apanimuna na pong Reverend Father Fiel Louis Pareha. Ulitan ko po, alas 5:30 bukas po, 5:30 p.m. ing pamitipon daring malapatron king patio ding kaya katamong balang barangay Asasakupan. Alas 6 na po ning bengi, lumual ing kaya katamong Lubenas Pasko, at alas 8:30 na po ning bengi ing kaya katamong misang may tinis. December 25 po, 7 a.m., 8:30 a.m. at 10 a.m. la po, ring kaya katamong misa king Aldoning Kapaskuhan, panimuna na pong Reverend Father Oliver Yalong. Ito pong tauling misa, alas 6 na po ning bengi, apanimuna na pong Reverend Father Fiel Louis Pareha. Para po king solemneng selebrasyon ning kaya katamong Santa Misa, antimurin po ding atsuking kilwal, agkatanda kayo pong makyabe karing pakibat king kaya katamong Santa Misa, at king mitmong siwala makyabe tamo pong magkanta, karing dalit, kambe daring kaya katamong koro. Nung malyari po, ilagetala po king silent mode ning kaya katamo pong cellphones. Ing kakatamo pong kapag masusyan, panimunane pong Reverendo Padre Oliver Yalong. Talakad tamo po at makyabe magkanta, king dalit a pamuklat.
Yun naning ipa, puaning anak, puaning banal ay Espiritu, Inginu mantabe yake kayo. King tauling aldoning simbambengi, paluban tayo ang Espiritu ning apong Ginoo, busal tamo, pan kanita ayra pantangan, nano manindaratang king kakatamong biye. Kapatad, sadya talaring sarili tamo, misan pa, adun taking ginugawa ng atang metong abalayan akapuri-puri. Adun tamo ing kapatawaran karing agawa tang pamikasala. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tatu. At kaya kayo, kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at may liwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo, kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa kinutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaludwa na katamo. Kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alanganga.
Mamalagwana kang datang o Ginoo, at eka paibalam, banketa ding manalig king kekang kayapan, may pamatulan la king kekang panyatang. Ikang Diyos sa mabibiyat magari, kagom ningib pa, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Pamabasang ibad king kadwa ng librong Samuel. Manok nangan niyang payapa ay David king palasyo no. Era niya abalanan pa ring sablang kasalang no, uling ing Ginoo, ya ing mimingat kayo. Kanito, nga ng David kang propeta Natan. Lawan mo, manuknangan ko keting palasyong megawa king Cedro, kabang at syune maning kabaning Diyos, king metong mong toldo. Nga ng Natan, daptan nyo itang nanumang maya paisipan nyo, pablasang mamantabe kaya kayo ing Ginoo. Dapot, king benging ito, nga naning Ginoo kang Natan. Puntalan may talasuyo kong ni David, at sabyan mo kaya ing pasabi kong antikanini. Aliwai ka ing mitalakad king templong pituknangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong idabid king ako, ing Ginong mayupaya, pasabi ko kaya ing anti kanini. Kinwara ko king marangleng pipagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kayabe mo ko nukarin ka man minto, at ikit mo ing simbut kulo ring sablamong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragol ing lagyo mo, kesa ka ring pika balwan amani muna ninyato. Dininan keng gabon ing balen kong Israel, at karin pula papanuknangan. At alanang mendigalig pakarelo, manibad kanitang pigkaluban kulang hukom. Enala may alipan pa karing marawak at tao, antimoy merapat karela king milabas sa panahon. Iligtas na ka karing sablang kasalang mo. Dinanda kang anak at talapagmana king trono mo. Manatili ya ingkekang pamilya at ingkekang kayaryan. Manatili ya ingkekang trono, king kapilan paman. Amano ning Ginoo. Idalit ko ing kaya paning Ginoo, king kapilan paman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayang gana ning lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupan ning banwa.
kasunduan agewa ko king kakong pinili. Pengako ko kang David aalipan ko, king ingkeyang lahi, kakuyang papanatilyan ari, kapilanman, at ingkeyang kayaryan, eyo miwakasan. Kanako sabyano, ikay ngibba ko at Diyos ko, ikay ing talapamingwa ko. Parati kayang tutuparan ing pangako ko kayo, at ing kasunduan mi manatiliyo. Natang nakaw Emmanuel, ing pamakisan metong ning Diyos pusalmi, ing ke kaming nari, ing ke katamong buko. Iligtas mo kami o ginong kekeng Diyos. Hallelujah. Ingino mantabeya ke kayo. Hamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. I Zacarias itatang ng Juan, mikat mo niya, king banal na Espiritu at nga nang migsalita. Puryantayang Ginoo ing Diyos ng Israel, inadana ng kasaupan ng kayang balen at timawa nala. Dinina nakatamong metong amayupayang talapagligtas, iba't king lahi ng David, akayang talasuyo. Itiyeng malambat na ng pengako, king kapamilatan ding banal ng propeta. King iligtas na katamo, karing kaya katang kasalang, at karing gamat ding sablang masama kaya katamo. Pengako na naman, ing pakit siyang lunos karing pipumpunan tamo, at ganakane ing banal ng kasunduan.
Yan ing pengako asimpana kang Abraham apipumpunan tamo. King iligtas na katamo karing kay katang kasalang. Bantimawa tamong makasamba kaya. Ban maging banal tamo at maging matulit king panimanmana king kay kabana ning biyatamo. Ika anako, mayawos kang propeta ning kakatas-katasan na Diyos. Datang kang makauna king ginuban isa diyamoy dalanana. Iturume king kayang balen ing dala ning kaligtasan, ing pangapatawad da ring karelang kasalanan. Ing Diyos tamo, tunay ang mapaglunos at maganaka. Ing munag ning kaligtasan, ipasyag ne kay katamo at iba't banwa sunlagya karingatsyu king karalamduman at karingatsyu king lilong ning kamatayan. Baniton to nakatamo king dalana ning kapayapan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Makapakailim bagya, ing tauling ebanghelyo daring simbang bengi, iba't siya king taong ebubulad. Man makapagsalita king makabangaldo, makabang panahon, may nga pipi. Ing matuang Isakarias, siyam ebanghelyo ing taulindili manibat siya kaya. At ngayon biglayang may kapanyabi, may bukal tayas book, niya masantin niyang pakiramdaman, nanularing amano na kay katamo, nanimburi ng yanunsyo kay katamo. Yung binasa tang ebanghelyo, yapining kayang Benedictus. Yapining version na kitang Magnificat ng Mama Mary. Nung ingintong birhen, may kantayang papuri king Diyos, uli daring gewana ning ginukembiana, ang timurin imatuang Zacarias, dinalit ne ing Benedictus, kapurian king Ginoo, Benedictus, bendisyon king Diyos. At nung isamarize tayong lamanan ning kayang dalit, makaniniya, ano kasanting, muna, at intang mayupayang tagapagligtas nga na, we have a Savior who is powerful. Pisasabihan na po yan. Kakadwa, miligtas tangan. He will save us. Powerful, and we will be saved. At pangatlo, eko tatakot kaya kabanan ng biyeyo. Do not be afraid. Eko tatakot nga na. Katapang ng magsalita ng matwa. Albenya ng pilanem banwa. Albenyo, may pipiya kanita. Ngayon, biglang-bigla, yung kayang pamagsalita, mit mo king sikanan. Bala mo, I imagine kay Andres Bonifacio, ang matapang na bayani. Naning kukulyo na, sugod mga kapatid. Yung Andres Bonifacio ni kay katampisamban ni Zacarias yan. Kasi, yung sasabihan na, sugod, huwag kayong matakot. Ka-level niya naman tapang ni Haring David. Ababanggitan naging kayang dalit. Yaring David, atatandanan niyo, anyang malatiya, mitmong tapang ning inarapan, ingiganting Goliath. At simut ne, asupil ne, king kayang tapang at sika ng lup. O kaya, itatang Abraham, abanggitan na naman Zacarias, matapang nga menulakan king malawot at banyagang lugar. Makatakot dapat, inarapan na. At menon to niyang lugar, bantok ng anda. Nang milyari king matuang Zacarias, at biglayang meging masigasig, matatag, alob, at matapang.
Nani nga pangana, nani nga inom na. Anya pong misan, payaws dako. Amo nga ti pong may possess nga, may keni, mag-exercise kayo nga na. Exercise. Kibat-ibat ko pa mo pong bisikleta nga ako. Ngayon pa, exercise yung buri na sabihan. Exercise. Buri na sabihan, palwalan niya po itang misanib at demonyo kening tao. Tuki kayo po, tuki kayo, malagwa kayo. O siyempre, emergency, tinuki ko. At karasmi ka rin, akit kening babae, durot-durot siya matang mga niyan. Durot na rin pating kayang buntok. Kay ba't ning kalating boses na. Sabi ko, sino ka? Impekibat na, ako si Santo Niño. Nga na. Ako si Santo Niño. May nga takutan lang ang din, makapadurot talagang may mulay rin aliwa. Po. At sabi ko, hindi ako naniniwala sa'yo. But kung ikaw si Santo Niño, dapat hindi kami matatakot sa'yo. Bakit natakot sila sa'yo? Mangikibat siya, mabait naman po ako. Nga na. Kaso, gutom na gutom ako. Pakanan niya nga ako, marano piyamo. Kapangana, may balaking kaya siwala. Possession nga ta kanita. Possession. Gewaring puhunan din gagawang pelikula yan. Gewaring horror. Ing possession. Ing exorcism. Bagos ing exorcism, bendisyon din ing pisamban. Pero gewaring makatakot. Actually, in possession, mo possession of the evil spirit. Ing mumunang possession is the possession of the good spirit. Yapin niya ing pamagsanib na ning maya pa espiritu king tao. Apanay nang gagawan ning banal espiritu. Itang marok espiritu, misan makatadwa ning kaya laman. Pero yung maya pa espiritu, lulubya kay katangan. Atakit ming taong kitmuan king maya pa espiritu, manaliwaya, sikanan, upaya, tabang, king biye. Makanya ning melyari kang Zacarias. Matamleng matwa, malungkot, makapagsalita, biglayang meging matapang, manaral, mayupaya. Muling mikat mo niya, nga na ning ebanghelyo, Zacarias, mikat mo niya king banal ng Espiritu ng Ginoo. Kabot, paluban me, ing Espiritu ng Ginoo, dinin na may lugar, king kikang puso, king kikang pilubluban, miyawa ka king kayantapang at sikanan. Kalupan ng milyari, kang matwang Zacarias. May posesya, king banal na Espiritu. Nisaniban niya, king banal na Espiritu. Atinta mo pong ausan inorcism. Balo nung dindam yun na ita. Dinabi kay Pasibaykan Dictionary, nandin ba makasigurado ko. Dindam ko na misan Nung ating exorcism, atin palang inorcism. Yung exorcism, driving away evil spirits. Yan Paluwal na rin mga rokay spiritu. Baligtad yung inorcism, driving in, papalub mo naman, ing mayap ay espiritu. O yan ang gawa ng Zacarias. Alang pamikaliwa king simbambengi. King Shamayal doon ang gawa tam. Papalub tayo ing espiritu ng apong Ginoo. Karing puso tamo at pilubluban.
Banta, mayabwang ya at lumuwal itang Maroka Espiritu. Agagawang kasalanan at kainan. Balang altoning biyata. Ngapin congratulations karetang meka Samuel do, di nga liwa, meka 18 days lang ano. Makadadawala si Simba. Yung sangkan mo, kailangan ding banal na Espiritu. Banlungob king karilang puso. Kailangan tayo nga. Nga po ang magkanta mong, Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. That is inner system. Nga potang bisa kang managkas at makipate. Kantame ita. Inner system nga mo. Come, Holy Spirit. Patse bisa kang gawang kasalanan, matutokso ka, magkanta ka. Come, Holy Spirit. Pasiklangan mo ko. Inner system. Kanya biyasa i Zacarias, tuturo na katam, pepalubaning nga pong Ginoo, pepalubaning kayang Espiritu, at lanyang meging bunga kembiyana. Matamle, pipi, makapagsalita, ngayon masigasig, matapang, at manaral, kingamano ning Diyos. Misan po karin kay Amerika, biglang may ka hurricane. Hurricane nga daking aliso sa masikan, tornado. Mapnamo kay katamo lang makanyan, makatakot pala yung makanyan. Patsi mig hurricane, tutuki lang andeng gamit bale sakyan. Susula po lang. Watchen po anining bus, ing hurricane, talagang may nga paspas yung bus. Mapnamo yung driver, makumpiyansa ya, mama ko, ne po. Pero rin tao gugulisak lang at magpanik. Pero mo kitang anak kitang harap. Mamiyalang yung cellphone, wala mo lang malilyari. Man apektado, man magpanik. Kitnanin itang itong tao, Hey, little girl, are you not afraid? Nga na. Pikibat na kanon itang babaeng itang anak. Of course not. The driver is my daddy. Nga na. Our driver is my dad. Then you see ka na loob, tapang at tetagan ni nga nakita. Uling embalo na, abenay tatana, yang magmanewi tatana. Nanupin naman yung takot mo, nung balo mong kayabe me, ingib pa. Ingib pa mo. Abe me at pasik na nga nakalob. Uling mismo yung kayang espiritu at diwa, si kanan lob at upaya. Anya yung Emmanuel, nga tamo nandin kitang aklamasyon king Ebanghelyo. Wari mo rin na sabihan, Diyos kaya betaya? Mo amano yan, nuneto tuya. Yung Diyos kaya betaya. At ining Diyos ay ni, tatakot maglugal kay katam. Masikan niya lub. Maglugal ya king yatong magugulo. Lakwan, datangane. Maglugal ya king taong makasalanan. Lakwan ning taong may kakasala, datunane. Maglugal ya king pamilyang may kakasundo, pipumpunan, mansyado, broken, salagpya na katam. O yan nga manuana ni Emmanuel. Ang yang karing matuang Zacarias at Isabel, lakwan. Ang tabayana na lang. Pati nga aying Birhen Maria, dalaga, paboren. O nung niya mismo, may bait siya, king metong lalabangan. Amaskop at marinat, datanga na katapa rin. May itong papakit na nini, katapang na ni nga pong Ginoo. Kasi kanalob.
At potang peluban ming espiritu na, kembya mo, makanya ning malyari keka. Maging matapang ka naman at masikan na loob. Ban ayrapan na anuman yung daratang kimbiyata mo. Na anuman sitwasyon na masakit, na anumang amon na mabayat. Lusuban tayo. Hanapin sa Karyas, sulong mga kapatid. Huwag kayong matatakot sapagkat meron tayong kasamang Emmanuel. Ing Diyos at siyubusal tamo, ing kaligtasan at siyukekatamo. Amen. Talakat ko pong eni. O malugod ming Diyos, dinan mo keng tepangan, tetaganalo bat sikanan. Ban, apasyag mi, ing kekang pangayatsu, busal mi. Kambeta ring sablami pang kapagnasan ngaming manalangin. O Ginu, datang naka at ikabos mo kami. Ulitan tayo po. Ban kapamilatan ning banal na Eucharistia, i Kristo parati ning pasignangan ing Santa Iglesia, at ing Santa Iglesia naman papanatilyan ning mabiye ing kapanaligan kang Kristo. Ipanalangin ta king Gino. At ikabos mo kami. Ban ing yatu salpantayaya kang Kristo, at makirake king tinape ning biye. Ipanalangin ta king Gino. Gino, datang naka at ikabos mo kami. Banding galame ring sablang lahi, kultura o bansang mikakayintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikakalugod. Ipanalangin ta king Gino. Gino, datang naka at ikabos mo kami. Banding matenakan a Kristiyanong mibibili king biera, king panganib, ban ni wakasan ing pamaglupig, ayagyag da katamu, king mabungang kapanisyan. Ipanalangin ta king Gino. O Gino, datang naka at iligtas mo kami. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Ginong Diyos, sopan mo keng mipasyag king kikang amano, ing amano mo abye, babye, sikanan lob, tetagan at tapang kekamingan. Itiyaduan mi, king uli ng Kristong kinumi. Amen. Sa aking balitang
Manalangin kayo ngayon, kapatid, banding kaya katanggawan, matanggapla arapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Hoy paming miglalang, biniyeme kaya kamiting kapigaganakan, anting ganapayan yuning kapanyamban. Ibalik mo sana kaya kaming kaya kang kapayapan, at isadya mo keng magmasusi, king panyatang ning kaya kaming talapagligtas. Uling ginumiya, manggaman king alangangga. Ing Ginoo, mantabe ya kaya kayo. Yat nayo ding pusoyo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo at Diyos tamo. Tunay pin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Kanitang migpakumbabayang dintang antibong tao busalmi, ti paraning sablang tingkamo kanita pang minuna. Biglat na para kaya kami ing dalan ning kaligtasan. Ngayon maninaya kami at manalig king kamtan misa ing kaligtasan na mi pangakong miyabiya kaya kami. Potang i Kristong ginumi, miyumaning datang kambening maragul ng ligaya. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ning banwa. Daralit mi ing kaya kaligaya, ngaming makyabe pupuri at kakanta. Ikapining tunay banaloy pa, ikang sibol ning sablang kabanalan. Uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sana ditingayin king Espiritu mo. Para kaya kami magawalang katawan ang pondaya ng Ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa, bayam mi daon kusang loob, kimpamay lasa at kamatayana. Kinuha ning tinape, pasalamat sa keka, piraso ne, at binyene karing kayang kakaluguran at ngana. Kwananye iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naningapunan kinuha ning kalis. Pasibayo yung pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kayang kakalukuran at ngana. Kuanan niya iti kongan minom ko kaniti,
iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang pamigaganaka kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ini oy pa kaya kaming gaganakan ing kamatayana at pamanyubli ng mebye. Daraon miya kaya ka ing tinapi ning biye at iting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad kingarapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansang misulusulo, kaniting katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Miganap ni sana king lugod, kambiya ng Francisco, ing kaya kaming Papa, kambiya ng Florentino, ing kaya kaming Obispo, ang ponting sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid mi, ang matutod na king kapanayan aning pamanyubling mebye. Dingeni, kaya kaming gaganakan at lalapit kaya ka king panalangin. Tanggapan mo ngan sana, o ipa, king masala mong kakarinan, pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kaya ngan karapat dapat pagkamit king bielanganga, pan kambya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, indumingan. Kambya ng San Jose, ing malugod ng esposo, kayabe daring apostol, kayabe ng Santa Monica at ng sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kakabanan ng panahon, puryandakat kaligayan, kapamilatan ng Jesucristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupuryandakat paragalan, manggaman king alangangga. Ginoo, pagkaluban mo ken tetagan at tapang king biye kabang ngaming manalangin.
Ikabos mo kengan Ginoo king sablang marok, malugot mong ipagkalo, ing kapayapan king panahon mi. Man king sawp ni kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Yeso Kristo, akya kaming talapangapos. Ginuming Yeso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakpan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan ding agawaming pamikasala. Nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming kasalpantayanan kaya ka. Pamayapan mo kamingan at tipunan nagpangking kaya kang kaburian, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman kingalanganga. Kapayapanan ng Ginoo, yang mantabe sa kapilan man kaya kayungan. Matula tayong daking ngeni ing tinggap tang kapayapan. Kapayapan. Nyo ing ginutang Yeso Kristo, ing Emmanuel, Diyos sa tiyubusal tamo. Kapalad taring mayaos, kaniting banal a komunyon. Ginoo, eko matampang tagap keka, dapat kekasming amanong magkumayot ka. Katawan at daya ng Kristo, sadsad mong hengan ang kakimbiya ng angga. Amen.
Kaniti pong kasyam ng aldoning simbambengi, at katanda kayong magisan metong tanaman karing kapatidang PWDs, king katang komunidad, differently abled persons, kakilala tamo at etamo kakilala, midawon tamong panalangin para karela. O Diyos ay pami, ikang mitubod kang Jesucristong kaya kang anak, pan maging galame ning mga taong pamilya, kapamilataning pamananguna, King Birhen Maria. Adwan mingeni o ipa, ing bendisyonan mula ding kapatid ming PWDs. Gawan mo sanang matibe patutu, ning makakayap mong amano. At ingatan mo, pamikakatawan, dinan mong maya pakalusugan, aldolto. At bistaman king karilang limitasyong pisikal, gawan mo lang maganaka at mapimintong galame. Anting mo'y ngalimbawa, di Maria at Jose. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Bayo po yung tauling bendisyon, ulitan nila po din announcements tamo, kailangan yung abalo. Bukas po, December 24, 5:30 p.m. po, pamiti pundaring Malapatron, King Pacho. 5:30 po ita, ulitan kaya po. 6 o'clock p.m. po, Lubenas Pasko naman po. At kaibat naman po itang 8:30 p.m. Ita po yung kakatamong misang may tinis o ita po yung kakatamong Christmas Eve Mass. So metong yamo po yung misa tamo pong Christmas Eve bukas, 8:30 po. At ito naman pong December 25, aldo Kapaskuan, aldo Domingo ya naman po ito, 4 na po rin kakatamong misa. At lupuy itang abak at metong itang bengi. Reta pong abak, 7 a.m., 8:30 a.m., at 10 a.m. At ita naman pong gatpanapon, 6 o'clock ya po. So, nung malyari po, ipamalitala mo naman, kareng kasiping tamo pong bale, bakanta po, baluda naman. Dakal pong salamat. Manalangin tamo, o'y paming malugod, kabang bibiyayan mo kami, king tinapening biye, pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo king tanggap king anak mo, kambening milalablaba kasal pantayanan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King ginuman tabi ake kayo, duko kayo po. Pasalamat kami malugod na Diyos, karating regalo ning simbambengi. Dining siya may aldoming pamagsadya, mikat man kesana king espiritu ning kekang anak. Panmisan pa, nidinang king sika na nalub at tetagan, marap king nanumang daamon kaning biyami. Kingurin ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingip pa ating anak, ating banal na Espiritu. At daon taning Santa Misa, umetana king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.